Сейтек атында балалар бакчасына мектепке чейинки билим берүү мекемеси дейт. Балалар бакчасы экен. Кош келиңиздер. Бисмилла. Кире берели. Неке салкын аба урду, салкын жел. А дегенде эле мына эшиктин желкесиндеги айнекче терезече талкаланып тур. Ой, козулар кандайсыңар? Зоодишисизби? Эсиңиз жакшыбы? Балдар даярданып атабы кайра окууга? Пока келелик. Даярбы өзү? Не? Садик. Садик даяр эмес. Даяр эмеспи? Ноябрга даяр болот деди. Кече кеп сыныктасын түзүп берип кетти. Өзүңүздөр жакшы эле кичине күйлүп жайнап калдыңыздарбы? Ар дайым дубадабыз. Азыр айтып атат. Эң күчтүү баатыр эл ушул Баткендиктер экен деп айтып атат да. Эң күчтүү. Ушу чек аранын чептей болуп сабыр берсин. Алымдарыбыз баардыгы дубада. Иман берсин жүрөгүнө. Тажиктерге ыйман берсин. Уктачы. Кран тияка чылдырган айнек түшүп эме болгон чыгып чыгарганбыз. Уборка кылдык да. Уборка кылдыңыздар. Неке тазалык канасы. Бул жерде эң эле заманбап шарттар менен бүтүптүр да. Тордой ассоциациясынын президенти Аскар Сагынбеков Малкаловдун демилгеси менен курулган балбакча. Өзү жанынан ишин. Кудай ыраазы болсун, Кудай ыраазы болсун. Неке каалоочулар үчүн көрсөтүп коелу. Атайын детский унитаздар коюлуптур. Буларга тийген эмес жана немелер, зөкүрлөр. Жакка үлгүрбөй калышканда мектепте эме кылып, бул жактан алып чыгып кеткен, бирок мындайларды алганда үлгүрбөй калган. Ашкананын эмесин алып кеткен. Душ да бар экен, э? Мына атайын балдар үчүн экен, пас-пас. 60 сантиметр болгон унитаздар экен. Айнеңиздер жабыркаптыр да, айнеңиздер. Я Кудай. Кудайым тынчтык берсин. Биздин экинчи этажыбыз жабылган, основа. Неке? Ашкананын көрөлү. Ичине саганбыз. Мына жерде идиштер турчу да? Мына жерде Аристон бар эле. Нерде чоң печке турбайлы? Мына жерде Аристон бар. Аристон уурдап кетиптир. Мына жерден катуу тарткан экен, пластик үзүлүп кетиптир туугандар. Мындай кесип нетип отуруп атыптыр да, жула салып. Идиш аяк эч нерсе калбаптыр, э? Столдорду алганга жетишпей калган окшойт. Мен эшиктерди сындырып эле кирген да, мына эшиктерди. Склад болчу да бул жак? Бул складтан. Мына кандай калып калган? Томат. Бул билбейбиз кандай калып калган. Жаңысын алып кеткен окшойт да? Ошондой окшойт. Неке биздин кошуна туугандар, кошуна душмандар ушуну калтырып кетти. Эшиктерди сындырып эле. Эшикти сындыра чабып, неке. Тез сындырып кирип, балдардын, бөөктөрдүн тамагын уурдап кеттири. Неке жана сырттан көргөн соккунун жаракасы ичинен ушундай көрүнөт экен туугандар. Азыр ичинен оюп калган, бияктан көрөсүздөр. Аны бул эшикти да сындырып кеткен, аны чекеси. Иштебейт менен. Эшиктин кесакесин сындыра тебепчи. Култанган да, бирок чүбе. Ичине кирген да? Ичине кирген. Бул жака эмне камайт элеңиздер? Берде биз өзүбүз кийим мен алып Кладовка? Кийим алмаштырса? Кийим которчу жай экен. Мен жерде полный продукталар. Жана сырттан жардырыучу менен урган снаряддын жакындан көрүнүш, ички тарабы. Мына арматура канча размерде экенин билбейм, бирок мына сөмөйдөй бар экен. Ушуну ичиндеги цементтерин чачырата койуптур да. Туугандар. Эң немеси биздин мындай таң калганыбыз ушул жерде жаш балдардын жоктугу болуптур да. Ошол ырас эле балдар бул жерде болгон эмес деп сүйүнүп турабыз да. Канча бала мерт кетмек. Бул Ақтөбе залбы? Кандай? Ақтөбе зал. Мына парданы көргөндө ар бириңиздер балалыгыңыздарды эстесеңиздер керек. Ушул жерде туруп балдар талантын өркүндөтөт. Ичинде бар кебин айтышат. Кээ бир нерселерди аткара албай уят болушат. Деген ар бир атактуу адамдардын таланты ушул парданын алдында ачылат. Мына бул жана снаряддын ички бөлүгү, соккон жерин. Неге?
İçinden sırtı görünüp turат. Sırtqa çıksan içi görünüp turат. Armatурдун жоғындығы 32'lik. Ушул нерсени чачырата койгон кандай чоң сокку. Кудай сактап тур жаш балдар. Ошол күнү биз эртең балдарды өкмөттүн немесин бирок менен чакырткан эмеспиз. Саат 8'de башталып атпайбы бул жерде? 8'de ушул нерсе башталды, Мына окторбу? Бул осколка. Осколко. Неке? Снарядтын чарандысы ушундай тытып салган, Неке? Бош жер калбай дуалга тийген экен да. Ушул чоң бөлмөнүн ичинде бош жер жок экен. Бардык жерге чачырандысы тийиптир. Неке бөөктөрүбүз? Ушул бөөктөр баары ушул жерде, буюрса келет, Буюрса келет. Неке бөөктөр. Атын элер көрүп аткан болсо, жана бет тааныштарды көрүп жаткан болсо, бул балдардын тынчтыгы үчүн сөзсүз Кудайдан тиленип дуа кылыңыздар. Ушул бөөктөр окуй турган жай ушундай жаман абалда болуп калыптыр. Буюрса, окуу башталат экен ноябрда. Бул жак ачыкпы? Бисмилла. Бул жак жатакана? Жок, бул жак игралдык. Бул жак жатакана. Бул жак жатакана. Эке бул тере айнектер күбүлтүр, Буга тийиптир. Бул тазалык канасы экен. Бул жака тийди? Эч нерсе тийбептир, Мына терезеге тийиптир да, Неке. Терезеге. Неке зөкүрлөр. Өткен жылда мынасында менің баламдың үйі, өзімдің үйім, камоқтарым бардығы түсіп кеткен. Мына бұл жолдағы шындай болды. Бұға қандай немес бізге жардам бере аласыздар? Машиналарым күйіп кетті. Olur çeçilet bari. Çegaran çeç versin. Sendeki çegaralaş başkan bizim Maksat Aylı'na hoş geldiniz. Ben Maksat Aylı'na başlaydı Naif Saparali. Keçeki okuyada Cuma günü ıyık gündörü mana Tacik taraftan şunday agresiyalık yol menen baskınçılık kılıp bir top üylerimizni 22 üy takır jaraksız oldu. Kengsesini takır ele konserve kılıp taştaptır. FAP milisakana takır jaraksız alda kaldı. Birinci oçilet bizge 22 jaraksız üydü tez aranın içinde kış gelgiçe kirpiçli menen malanitli ok tibeti ok ötpey turan kılıp bütürüp beribizdi turanabız. Ekinçiden былтырғы Турецкий үй салды туғандар. 70-80 тасын оқтар илме тешік қылып таштады. Елдер көпчілігі бұл үйде жашабайды деп атады. Шоны оқ өтпес үшін бір қатар кирпич қылып беруіңізді сұранабыз. Елдердің қоғыпсы аз 40-50% келді. Қалғаны туш-туш тарапта жүреді. Балдары да туш-туш тарапта жүреді. Себебі мен ушул жерде айыл башы қатар шекарачылар менен бирге жүрдім. Оқушыларды ташу алып шыққанға жетіштік. Анча-анча үй біле қалып кетті подвалдың içinde. Ertesi günü alıp çıkkanға жетіштік, бирок мақсатта тұрған чегарачылар менен сыймықтанабыз тургандар. Мен аралаш жүрдім. Өмірімді тоға келдікке келіп, мақсаттан сызымдан 1 метр өтпөстен чегарачылар милдетін тағат қалды. Акылбек Сенбекович. Мұны да еске алып қойышуыз керек. Ана кейін екіншісі эвакуацияны жолдың жоқтығынан туғандар. Кебірлеріміз оқ тиіп, жарақат алып, чегарачылар bir жаранымыз қаза oldu. Себебі эвакуацияға біз алып даяр емес екенбіз. Evakuasyonu жолдың жоқтығынан елдерimiz дөңгө барып туруп калды. Ошол жакадагы танк уеме менен атып турду. Бизге биринчи очерет эвакуационный шарттарды түзүп бериң. Эртеги кеч бирдеме чыгып кетишке эч кимибиз кепилдик бере албайбыз. Акылбек Сенбекович. Мен 15 жыл айыл башы болдум. 25 жылдан бери жашайм. Ийнесинен жибиге чейин билемин да. Şonduktan birinci очерет biz delimitatsiya, demarkatsiyani tez arada ыкчам чечсеңиз, Баткен областы коркунучтуу абалда турат. Рахмат şu Баткен областы губернатору Абдыкарым Карбекович өзү чегарачы болуп жүргөн учурда şu бардык коян жатагача билет экен.
tez arada şunda işlerdi жүрgüzüp atат. Sizler taraftan hükümet bıltırı 10 uy kamsыздандырылған uyluk kamsыздандыруу kampaniyasının Gülmira Kurbanbekovna akçanız dayar kotor bereriz dese sizden ruhsat bolğan emes eken. Siz ruhsat verseniz kamsыздандыруу kampanya төлöp bersin akçanız var dedi. Sebep koşunça üylerimiz kuyup ketти. Görün hazır şu oydan jatat. Biz zom akça tölөнгөн жок. Bıyıldagı tol gelderimiz kamsыздандыруу kampanyadan ötkörgön. Kamsыздандыруу kampanya akçanız dayar deyip kotor bersin. Biz o Premier Minister bir gana özgörtük kirgizip berse biz төлöp bereriz deydi. Ondan ki biz taş menen urabız. Şonduktan bizge birinci sosyal obyektlerdi, zastavalardı, beton menen monolitni kılıp bomba tiyse jarılbay turgan Ayılbaşı'nın kengsesi men özüm kontoram. En birinci garajı toçkada turadi. Meni izdevge verdi Tacikistan. $15.000 koyup Saparanı tağıp gelesiniz. Saktık menen jürem. Şon menin ofisimde bir monolitni kılıp, ok tiybe turgan kılıp zastavaların aslından bir bayanda kılıp, kod kete turgan kılıp benim aklımda gösterin. Sizin kolunuzda. Bugünkü günde, bugünkü jaş oldu. Siz birliktin butağıda turasız. Bugünkü emelde sizge hazır. Ahirette hem cevap bere turgan işlerdi jasap koyun akıl versen beküş. Sizin kolunuzda turasız. Siz Kırgızistan'ın motorusuz. Siz kana çeçesiz bu mesele. Şu meseleler çete, tançamça mesele hatta жазганмын Ayılbaşı Katarı. Eldim problemi var жазылgan. Evakuasyanı bir sprinter verince ve jügülüm mene taşıdım. 15-20 balanı taşıdım. Jügülüm tağıt tiyip Padaklarga şondan bir maşina yok ekan. Bir sprinter berip koyun evakuasiyaga dayar bolup turadi. Avtobus bir emne болгондо biz elde alıp çıkıp kete turgan bolду. Ertеgi keç kim garantiya berет bir teke çıkıp ketет деп. Elder kebirler manga çalıp atar Saparan barbayım, jaşabayım деп. Şart tüzüp berin. Akıl verirsen beküş. Kırgızistan'ın bir çekesi uşul yerden başladı. Eğer Kırgız maksattan başladı. En kooptu yer uşul yerde. Bızdır gördünüz. Endi жақсы болуп, айылыбыз кичи чарчак айланып, элибиz кызыгып, endi жақсы жашоого түшсөк, акыбалды карап. Bizi kaçan granizanı toklatıyoruz. Biz daim kaçıyoruz mu? Cılan ayla kaçtık. İçinde 20 bala, 15 ayak, 10 erkek. Bir cana kız printerge düşüp aldık. Kıynadı kaldık da biz kasada kaldık. Niye kılavuz? Yaşaş kıyın bolup kaldı. Ana buna gece çoğunlar, oşa samolotka biz geçip bardık. Samolotka jalan çoğunlardı balları düşüptür. Ayakları düşüptür. Aytıp da geldiler. Oşa yerdekiler oturup taşıdıkken da içine girip etken. Kampirler zorga tayağımenen bir ökönü girip çoğunlar kalsın. Adam girken çoğunlar yaşasın. Oşa çoğunların balları yaşasın, özleri yaşasın. Kaçan bolsa ana keyin bizde buna ötkündü korrupsiyadeyiz. Korrupsiyaga rahmat için korrupsiyaga jana kız granisanı toksatıp koydu. Sebebi Tacikler nege güreştik? Tayağı güreşkeni sebebi biz granisanı buna jana kız milisiyalar, tamoşniler, jana gıkıyımlar жақсы işlep tamoşni açıp koygan için toksatıp koygan. Bizde hiç benzin ötmegen, görjer ötmegen, bizde bu işe korrupsiyaner bar emesen. Oşonun ayına bunlar bizge narkobaronun nelerini ötkör almay bizge soğuş açıverir. Daim. Yolda misal için çağınızlar, keregi yok bizge açmağınızlar. Tacik'tin bizge keregi yok eme. Oşon için bizge buna rahmat aytadi. Bizi soldatlar korup kaldı. Oşonların jatkan jeri jaylı olsun. Toprağı torku olsun, karangı görü jarık olsun. Soldatlar korup biz kırılıp kalat derek. Oşona rahmat deyiz. Oşon için bizde buna 5-6 korrupsiyoner var. Bizde buna Oruzali, şairleri var. Paçan, pastayanlı, organize ötüdür. Ne uçakta durup bizi kovguntuklar. Teyinizler bunu. Burada da Rozuka'da жүрген. Hazır arçoğunda oşonu eritip jarmaşı olası. Buna men üyümdü 5-10 kişiyle satın. Buna жерде прописка Tacikler yaşayın. Ne için özleri kısık kiteye varıp Kırgızlar yaşayıdan Tacik? Ne için prokurator organize etmek? Ne için milisalar karabaydı? Buna жерде tekşerinizler. Bütün Tacik buna oşo Rozali Taciklerine saat olmadı bir vakit karanızlar buna. Olmasa men çağırın seyirden.